magharibi. Hiyo ni ibada pia. Tunaposoma neno la Mungu ni ibada ambayo tunafanya. Tunapofundisha watoto kumtumikia Mungu, hiyo pia ni ibada. Tunaposamehe na kupendana ndani ya familia, hiyo pia ni ibada. Tunapoishi utakatifu hata mahali ambapo hawatujui, mahali ambapo hawakujui, unaonyesha utakatifu wako, hiyo pia ni ibada. Alafu kwa nini tunasema ibada inaanzia nyumbani? Haleluya, haleluya. Kwa nini tunasema ibada inaanzia nyumbani? Kwa aya ya ile maulizo inasema nyumbani ni mahali ama nafasi ambapo watoto wanajifunza ile mambo ya kwanza. Tunasema nyumbani ni mahali ambapo watoto wanajifunza ile mambo ya kwanza. Haleluya. Tusome Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Kumbukumbu la Torati sura 6. Tutaanzia mstari wake wa 6 mpaka 7. Taongoza usomi katika jina la Yesu Kristo. Kumbukumbu la Torati sura 6 mstari wa 6 fika 7. Na maneno haya ambayo ninakuagiza leo yatakuwa katika moyo wako 7, na utayafundisha kwa watoto wako kwa bidii na kusema juu yao wakati unapolala na wakati unapoamka. Ni neno la Bwana. Hii shairi inatufundisha namna ya kufundisha watoto nyumbani. Inatufundisha maneno ya Mungu katika maisha ya kila siku ambayo tunaishi. Mtoto anaweza sahau mahubiri ambayo alisikia huko kanisani, lakini mara nyingi anakamataka zaidi sana yale mafundisho ambayo alisikia nyumbani kwa mzazi wake, na anafuata mfano halisi aliyoiona kwa wazazi wake nyumbani. Amen. Kwa hiyo basi, mzazi aseme tu muogope Mungu, lakini wewe na umuogope. Unaambia watoto muogope Mungu, lakini wewe haumuogope. Watoto wataogopa Mungu wakati gani? Ile wakati umewaambia muogope Mungu. Watoto wataogopa Mungu wakati waliona nini? Watoto watasikiliza yale ambayo mzazi anaongea wakati wanaona mzazi yake akiomba. Atasema ni kusema mtu anambaka. Wakati ataona mzazi akisoma Biblia, mtoto atasema akumbe mtu anasomaka Biblia. Mtoto atafuata mzazi, maneno ya mzazi
wakati ataona mzazi anasamehe. Kuko wale ambao hawasamehe wenzao. Kuko wale ambao hawasamehe wenzao, alafu mtoto wakati akaona ni kusema mtu akakukosea usimsamehe. Mtoto akafuata maneno ya mzazi, ni wakati akiona mzazi anapenda Mungu na anamtii. Haleluya, haleluya. Familia inapaswa kuwa na mahali ama inapaswa kuwa na muda ya maombi ya familia. Familia inapaswa kuwa na muda ama mahali pa kufanyia nini? Maombi. Tuseme familia ambayo inataka imtumikie Mungu inapaswa kuwa na muda ama nafasi pa kumtafutia Mungu. Inawezekana munaweza mkapanga muda ambayo mtakuwa mkiomba Mungu huko katika familia zenu. Inawezekana asubuhi mbele ya kuanza kazi. Inawezekana magharibi. Ibada ni familia ndio inaifanya nini? Inaipanga. Wakati wa changamoto akaja problem, wakati unapata problem useme hapa hii wakati haitatupermit kufanya ibada. Lakini tunaitwa kufanyia Mungu ibada kwa kila wakati na kila muda ambayo tuko naishi ndani mwake. Tunafanyia Mungu ibada wakati tunamshukuru Mungu. Alafu wakati mumepanga muda ambayo mtakuwa mkifanya ibada nyumbani ndani ya familia, ni muda ambayo mnaanza. Hailazimishwi ama haiko tu mpaka uanje kwa maombi marefu, lakini unaanza kwa mambo ambayo ni ya kidogo kidogo. Anja omba hata na watoto maombi 2-3 na wako na zoea. Ya muhimu kwa hiyo ambao umepanga ni utaratibu wa kumtafuta Mungu kwa pamoja. Haleluya. Alafu wazazi wana wajibu, wana ile jukumu ya kufundisha watoto kuishi maisha ya kiroho. Ukasoma Waefeso sura 6 mstari wa 4, inawataka wazazi kuwalea watoto katika adabu na maonyo ya Bwana. Ukasoma hiyo Waefeso sura 6 shairi lake la 4, itakuonesha namna mzazi anaweza kalea mtoto katika adabu na maonyo ya Bwana. Hii inaonyesha kwamba malezi ama kulea mtoto si swala la chakula ama mavazi ama elimu. Huko wazazi ambao wanalea watoto wanazani kulea mtoto ni kumshibisha tu sana. Wakati mtoto anasikia mbehe useme bo, pale nimelea mtoto.
mwingine sema pale watoto wangu wamevaa vizuri, anawaza ile ndio nini? Malezi. Kuna wengine wazazi wanasomesha watoto wao mpaka doktora, wanazani ile ndio malezi, lakini bila kusahau kuna malezi pia ya kiroho. Mzazi anapaswa kujiuliza, ninafundisha ama ninawafundisha watoto wangu nini kuhusu maneno ambayo niko ninaongea, kuhusu maisha yangu niko ninafundisha watoto nini? Ile ni question yenye kila mzazi angepaswa kujiuliza. Maneno yangu ambayo niko nasema niko nafundisha watoto wangu nini? Ama maisha yangu ambayo niko ninaishi iko inafundisha watoto nini? Haleluya. Mfano wa Yoshua ni mfano ambao ni mzuri sana, kwa sababu yeye alisema mimi na nyumba yangu tutaweza kufanya nini? Kumtumikia Bwana. Hapo tunaona mambo mawili. Kwa mfano wa Yoshua tunaona mambo mawili. Mambo ya kwanza ambayo Yoshua alimaanisha, Yoshua mwenyewe alifanya uamuzi wa kumtumikia Mungu kwanza binafsi. Ile kwa mambo ya kwanza ambayo Yoshua alifanya. Ya pili, alitamani nyumba yake pia ifanye nini? Imtumikie Mungu. Hii inatufundisha kwamba mabadiliko yawe kuanzia, inaweza kuanzia kwa mtu mmoja kwanza. Mabadiliko ya familia inaweza ikaanzia kwa mtu mmoja ndani ya jamaa, alafu itavukia kwa wale ama itavukia kwa familia yako mzima, wakati kwanza inaanzia kwa wewe mwenyewe. Ndani ya nyumba munaishi, mshapanga wakati ya ibada, kwa sababu tunasoma somo ambayo inasema ibada njema inaanzia nyumbani. Mumepanga muda wa ibada, alafu kuna muda ambao kunakosekana hata mtu ambaye anaweza kaanzisha ibada. Mara pengine baba anaweza kaanzisha ibada au mama, au kama baba na mama hawaanzishi ibada, mtoto vile anaweza kaanzisha nini? Ibada ya magharibi. Kwa sababu mtu mmoja anaweza kuleta mwelekeo mpya wa kiroho katika nyumba. Haleluya, amen. Ni vitu gani vinaweza kuharibu ibada nyumbani? Ni maulizo ambayo tunajiuliza. Vitu gani vinaweza vikaharibu ibada ya nyumbani? Tutaona hapa vitu moja moja ambavyo vinaweza vikaharibu ibada nyumbani. Kitu ya kwanza tunaona ni ugomvi wa kila siku, vita ya kila siku inaweza ikaharibu ibada nyumbani, kwa sababu watu wenyewe wana kasirikiana. Mtafanya ibada namna gani? Hakuna. Baba na mama waligombana, ibada itafanyika haki? Position flu. Ninadhani hapana. Ugomvi inaweza ikaharibu ibada nyumbani. Kutokusameheana inaweza ikaharibu ibada nyumbani.
mwenzako alikukosea, alafu unashindwa kumsamehe, wakati yeye atafika tunaanza ibada, atasema nini? Niko nakufanyia pale, haiko wapi? Toka. Maneno machafu yanaweza yakaharibu ibada. Maneno machafu unaanzisha ibada, gisi unaongeaka, wale ambao wako wanakufuata pale nyumbani, huyu naye basi wapi? Tuliweza kuwasilia nyingine, ulevi na tabia mbaya inaweza ikaharibu ibada nyumbani. Papa anafika ashalewa, kesho halewe, anaanzisha ibada. Sasa utamsikiliza? Tabia mbaya. Wazazi kutokuwa mfano mzuri kwa watoto. Wazazi kutokuwa mfano mzuri kwa watoto.